Bekerja sama dengan AIA, Liga Kompas U14 gelar coaching klinik untuk 50 pemain asal 16 SSB Sabtu pagi di Jakarta. Acara bertajuk Meet the Football Expert ini dipandu delegasi pengembangan talenta usia muda Tottenham Hotspur dan mantan pemain timnas futsal Feyenoord Huta Barat. Liga Kompas U14 terus menunjukkan komitmen nyata dalam pengembangan talenta sepak bola usia muda. Bekerja sama dengan AIA Indonesia, LKG menggelar coaching klinik di lapangan Kerasakti Tangerang Minggu pagi. Acara bertajuk Meet the Football Expert ini diikuti 50 pemain asal 16 SSB yang berkompetisi di Liga Kompas U14. Tidak tanggung-tanggung, pembekalan singkat ini dipandu Tottenham Hotspur International Development Manager Shannon Moloney serta International Football Coach Tottenham Hotspur, Josh Taylor. Keduanya dibantu mantan pemain timnas futsal Feyenoord Huta Barat dalam memandu latihan. Shannon dan Josh menilai talenta muda Indonesia memiliki potensi untuk berkembang. Hanya saja diperlukan metode latihan yang tepat untuk memaksimalkan potensi ini. Di antaranya menyempurnakan teknik dasar menahan, menggiring, dan menendang bola. Di samping itu, pemain juga harus banyak melatih keterampilan kedua kaki agar bisa menggunakannya dengan sama baiknya. So whatever you can do in your right foot, we want to make sure that you can do that on your left foot or on the left side of your body so that your body moves in the same way both on the right side and the left side. So, like Josh said, a really important point is that, young people can go out there and they can sort of self-teach that. They can, whatever they do on their right foot, they spend 5 minutes on their right, they spend 5 minutes on their left. So if we can give them the tools today to go away and practice that at home with their football or before they train at their teams or their clubs, that's what we aim to do. But it's a very, very important part. Selain kemampuan teknik, Shannon dan Josh juga menyebut asupan nutrisi juga penting dalam memaksimalkan potensi pemain. Hal inilah yang juga masih kerap diabaikan dalam proses pengembangan pemain muda di Indonesia. Angga Nuriski, Feriska Immanuel, Kompas TV, Tangerang, Banten.